Yeshasie every NDC amanyoko no akachia na report bi aba beto no fresh report echira NDC amanyoko no betimi edi nkonim e wa fempinu ne aduonu nan yi abato my Ghana ebekoso no enum na NDC amanyoko no empanifo bi ede ato dwase nya de a obeti report na wada wo ho so kora obebonto mu ode sebe ya amanyoko no betimi edi nkonim. Asante mantemu NDC amanyoko no epa mayuaku ahodo ho ntoma a omobeboa ama party no etimi edi wondwuma ewo constituencies ahodo nyinemu na sei ebeboa omo ama wetimi aye won campaign ahodo se de be ye betimi ama wodi nkonim ewo December 7 abato no mu. National organizer Emma NDC amanyoko no Owura Joseph Yamin wo bra woni Adom kase etwetwe nkomo no ena ochirimu se emma ahodo wapa ho ntoma yi ebeboa ama party no campaign no egina brane. Ye wo se ye adwuma ebro ne ahoden kaso se de ebe ya nkunimdie no a Ghana foni na hwehwe se ye bedidi ama wo mo ye betimi adi abato obi bia ni ho no mo a obeye ne brofo me friend complacency ye ni na ye de ahoden ekofom ne mom ye hwehwe se emma ni o madwuma ne aduane no a ye hwehwe se mema ni o mo de ne se ye nkonin kogina obi bia wo wa ahoden a obetimi dia ye bibidi ama ye no to identify sa potential. I will give you a tax. Gloria Husi, a sentimental women's organizer, Emma NDC amanyoko no. Monje yenim se ye ba beji Ghana Efrem kwasomu. Asante region ebe decide. Asante region ye ne ebe decide. Esan se ye ne yeso ye make it 47 consensus. Emma wo mo so do so ye pa. Emma no so ye ebe decide. Ye de NDC e de ba power come 2024 election. Kaseboy nana bwachi dankwa yi Adom e di fra sentimentum.